gucicikana nyuma yuko FDLR yongeye kugaba igitero simusiga, igitero karundura cyagabwe igoma. Ibintu byakanze abaturage batandukanye. Ese nukwe kuri iki gitero cyagabwe igoma, ese M23 yitwaye gute? Abantu batandukanye bakomeje kugenda bavuga ko gukura ingoma kwa M23 mu bice bimwe na bimwe bitangiye kwigiraho ingaruka hataraca iminsi. Ibi ngibi kuki bikozwe gutya, bimeze bite? Turaza kubyumva mu makuru yose. Ese abantu bose ko bakomeje kubihuza n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bakomeje kubihuza nuko uyu umutwe FDLR hari yashize amasaha make yawongeye kugarukwaho muri New York, hari kubera inama y'akanama karoni kiga ku mutekano. Ibintu nibiki M23 ihuye nabyo bimeze bite? Ibi byose tubifitiye mu kiganiro cyose kirambuye cyo kuri uyu munsi. Ikindi gikomeje kuvugwa, Uburundi bwatangiye guseba mbere yuko M23 nyuma yuko M23 mbere yuko M23 ibahaye itariki ntarengwa. Bivugwa ko umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe ari we Neva, perezida w'u Burundi, ari we yibereye umuyobozi. Biri kuvuga ko ari koreka Afrika muri rusange, niko biri kuvugwa. Uyu mugabo aherutse kumvikana ko ari gusaba M23 imbabazi, cyangwa se bivuga ko ari za nyirarureshwa. Ese uyu muyobozi wa Afrika yunze ubumwe afite ububasha ku muryango ku buryo akwiriye kuruha cyangwa se kuwushora mu byo uyu muryango utari ukeneye? Ibi birimo biravugwa ko perezida w'u Burundi yagiye agaseba, abantu bose bakumirwa. Ibi byagenze gute? Byose tubifite muri aya makuru arambuye muri rusange, cyangwa se izi update zirambuye. Hagati aho ngaho ku mirongo y'urugamba, ikintu gikomeje kuvugwa muri Kongo ni igitero karundura cyaje kugabwa na FDLR ifatanyije na Wazalendo ndetse na FARDC bagaba igoma, ngo barashaka kwisubiza umujyi ku kabi na keza. M23 ese yamaze gutestinga ku buryohe bwo gutestinga mu kuyobora cyangwa se mu kugenzura umujyi nka Goma, cyangwa se iri bwohereze izindi ngabo zigiye kurinda uyu mujyi? Biragenda gute? Abandi bahanga muri politike bakavuga ati mbese byagenda gute? Humvikanye ko M23 yasize intwaro hasi ikemera kurekura uyu mujyi wa Goma. Byakwitwa iki? Bimeze bite? Abandi bakavuga bati mbese amateka ho mu 2013 yabagiye kwisubiramo. Ese n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba butsinze, cyangwa se ni diplomasi yabitsinze? Ibi byose rero turagenda tubikubwira muri rusange. Rero icyo nagusaba ubu ngubu, nagusaba no nkunga yo gukora subscribe aho ngaho uri kubona, ukande kuri like, ukande no kuri comment mu igitekerezo, cyangwa se ukande like unasharinge ikiganiro muri rusange, wandike igitekerezo muri rusange, turushaho kubana gatanu kuri gatanu. Ndagushimiye ko subscribe. Rero amakuru ari kugenda acicikana, rero bamwe bagiye bayabona barababara. Bamwe bavuga yuko ibintu bidashoboka, abandi bavuga yuko M23 itabikora cyangwa se itakwemera kubikorera abaturage bayo. Ibi ngibi bije nyuma yuko amakuru ari kugenda gucicikana avugwa yuko iyi M23 irimo yamaze kugabwaho igitero gikomeye cyane kidasanzwe, kiza kugabwa mu mujyi wa Goma muri rusange. Kuba yamaze kugabwaho igitero kingana gutya karundura ni ikimenyetso kigaragaza yuko iyi M23 ikwiriye kuba maso, bitaba ibyo abahungu cyangwa se abasore bagiye bagenda runono baba FDLR ndetse na Wazalendo, ndetse ngo bakaza kuba bayirimbura burundu. Nibyo biri kuvugwa. Wakibaza ngo igitero cyatatse hehe, cyangwa se byagenze gute kugira ngo aya makuru nk'aya ngaya yumvikane muri rusange, bijye hanze, kugira naho abantu batandukanye bakomeze kuvuga ko M23 birakwiriye yuko ikwiriye gufata ingamba. Rero ibi byose byavuye ko M23 imaze amasaha makeya cyane ikoze operation yakoze operation iteye ubwoba, yatumye abantu benshi bayibazaho ko yimuye
abayobozi bayo cyangwa se abasirikare bayo mu bice bitandukanye, ariko kandi bahita byose kandi byatunguye abantu bose. Ibi byatumye noneho FARDC n'iyi Wazalendo bagabye igitero basuzume iyi M23 ko niba itagikeneye imirwano koko. Iyi M23 rero izi kuburizamo iki gitero cyari cyateguwe na Wazalendo na FDLR, nk'uko amakuru atugeraho cyangwa se atuturutse mu mujyi wa Goma akomeza abivuga. muri rusange amakuru aravuga yuko FDLR bari barateguye iki gitero cyabo mbere nuko Wiringoma bagategura nuko cyagombaga kugabwa mu bice byinshi bitandukanye. Hanyuma M23 ikaza kubura ayifata nahireka ibyagombaga gusunika FDLR igahita yirukana M23 mu masaha makeya gusa, amasaha 6. Amakuru avugwa nuko yemeza yuko ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu ku masaha yo mu gitondo biriwe mu mukwabo ukomeye cyane, abarwanyi ba M23 biriwe mu mukwabo ukomeye cyane wo gushaka abatasi bakomeye cyane cyangwa se maneko za FDLR ndetse na Wazalendo ziri mu mujyi wa Goma. Biza kurangira hafashwe abasore n'inkumi bafatirwa igoma, aribo barimo ngo ku mwanya wa mbere bahereza amakuru iyi FDLR bakubabwira bati aka naka kararinzwe, mwatera ahangaha nimwahatera. Muri rusange nibyo biri kuvugwa. Umukwabo wakozwe ejo, hafatiwemo izi maneko, bafatishemo abasore bagera muri 26, bafata n'abakobwa hafi 9 bagera kuri 9, no kuvuga ngo ni maneko zigera kuri 34 gutyo. iyi FDLR Wazalendo na FARDC niba bageze ku rwego rwo kohereza maneko 35 cyangwa se 30 gutyo mu mujyi wa Goma, iki ni ikimenyetso gikomeye cyane ndetse gikomeze guhangayikisha abaturage muri rusange, no kuvuga yuko M23 ikwiriye gushyiraho strategy ifatika yo gucunga umutekano w'abaturage batuye mu duce yigaruriye muri rusange. Amakuru yizewe ahari nuko umugambi wamaje kuburizwamo wo kuba iyi FDLR na Wazalendo cyangwa se n'abandi muri rusange bafata umujyi wa Goma, ngo kubera yuko batakaje abari inkingi za mwamba muri maneko yabo, cyangwa se bari bambere muri bantu bakuru cyangwa se bafatiwe mu gace ka Mugunga, aribo batangaga amakuru cyangwa se kuri FARDC. Ibi ni ibintu byo kwitondera rero, byo kwitondera cyane, byo kuba careful mu ndimi z'amahanga. Abantu benshi byabakanze bari kubitekerezaho kabiri, baravuga ko mbese bihagaze bite kuba iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo itegura ama operation akomeye cyane muri ubu buryo. Ese bihatse iki? Ibi ngibi kandi byaje bikurikirana yuko M23 noneho yari yakuye abasirikare bayo muri Rubero, gikura abasirikare bayo muri Warikare no mu tundi duce. Noneho iyi FARDC ibiti bikorwa igikorwa cyo kubasuzuma nimba koko batagikeneye imirwano. Iyi FDLR nayo rero kuba yatatse hashize amasaha makeya iri kuvugwa noneho muri Loni. Iyi M23 bivuga ko idafite ububasha bwo gucunga ngo ibice ngo byose ngo yigarwe, niko biri kugenda bivugwa. Nibyo Tshisekedi bakomeje batangaza. Mu gutangaza ibi ngibi kuko Tshisekedi byateye uburakari bukomeye cyane M23, ariko noneho kugira ngo ibyo kwa Tshisekedi batangaje kugira ngo bize kwemerwa, ngo niko bashe bategura igitero simusiga kugira ngo bereka amahanga iri Kongo, kugira ngo M23 idashobora cyangwa se idashoboye kuba yarinda abaturage bo mu bice yashimaze kwigarurira.
ukuba babipanze bigapfa, M23 yakoze icyo yendaga gukora cyangwa se cyagombaga gukora, igahita ishyiraho n'umuti uhamye muri rusange. Ahangaha rero biravugwa yuko ko hari uburakari bwinshi bwa M23, igahita isaba Bujumbura gukura igisirikare cyabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yuko giseba cyangwa se kivugwa nabi cyangwa se giseba muri rusange ku rugamba. Amakuru avuga nuko Perezida Neva yasubije yuko ibyo babibwira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC muri rusange, ngo kubera yuko ntago bari hariya ngo kurwana intambara y'u Burundi, ahubwo bari hariya kurwana intambara iharanira demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi ngo Perezida Neva yakomeje itanga gasopo kuri M23 ngo kuba iri gutera amagambo na Kinshasa, kuba aribo bahanganye, nibo bakomeza guterana amagambo n'igisirikare cya leta, batari guterana amagambo n'igisirikare cya Neva cyangwa se igisirikare cy'u Burundi muri rusange. Perezida w'u Burundi rero binyujije ku basanzwe bayivugira, yahaye n'abayoboye ikibuga cy'indege cya Bujumbura bakomeje batakamba, bavuga yuko abasirikari bitewe n'ubuke bw'abasirikari basigaye mu Burundi barimo bakora amasaha menshi bataruhuka, noneho bigatuma abangaba barinda ikibuga cy'indege cya Bujumbura bakomeje kugaragaza yuko babangamiwe cyane, umwaka urenga bari hariya badasimburwa cyangwa se bakagura n'uburwayi bukomeye cyane ngo bitewe n'udukoko tuba mu mazi turi kubinjiramo kubera kumara igihe kirekire bahagaze mu mazi. Aba rero basabye prime niyo kujya basabye prime kujya basimburanwa n'abandi bari mu gihugu kugira ngo bakomeze basimburanwe muri rusange, akazi kagende neza, kubera ko ngo bakomeje gufatwa n'indwara zitandukanye. Ndetse igisirikare cy'u Burundi kiravuga ko ari abo kwigumura cyangwa se ari ukwigumura, ndetse M23 yaganirije bari abasirikare ngo biri kugenda biteza ikibazo, bikaba byashobora guteza umwuka mubi mu gisirikare kiyobowe n'ubundi kiyobowe na Nyiyongabo, bavuga ati turakwinginze n'ubundi turakwinginze dusimbuze cyangwa se twohereza abandi dusimburane muri rusange. Abarundi rero bakomeje gushya ubwoba muri rusange kubera abakomeze kuvuga yuko uyu perezida wabo cyangwa se ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye bivuze ko bidafite cyangwa se icyizere cya Neva uyoboye uyu muryango, bafite ko bafite impungenge cy'uyu muperezida uri kuyobora Afurika yunze ubumwe muri rusange. Ibi ngibi rero biri gukorwa n'isoni cyangwa se ni ugukorwa n'isoni ngo uyu muperezida yakoze amarorerwa, ashaka gufata ububasha yahawe kuko ayobora nyine Afurika yunze ubumwe, atangira kubikoresha mu bubasha bwe cyangwa se mu nyungu ze bwite, bigatuma bihurushije rero Afurika yunze ubumwe cyangwa se ibihugu bigize uyu muryango. Ibihugu 20 byamaze kumwigarama, byavuze yuko kumwigarama cyangwa se byaturutse ku kuba uyu perezida w'u Burundi atajya yubahiriza amategeko, ngo akaba ari byo yashingiyeho agatanga kandidatire ya Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, agashaka ko abakuru b'ibihugu basigaye ba Afurika babyemeza mu masaha 24 gusa, binyuze mu gushyigikira icyemezo yafashe ku giti cye kandi cy'amafuti kiri aho ngaho nyine. Ibyo ngibi biri gukomeza kuvugwa bisobanura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, akaba yasobanuye ko kuva ku munsi wa mbere ibyakozwe na Ndayishimiye byose bitakurikijwe amategeko, ngo kubera yuko ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 2026 ambasaderi muri Loni w'u Burundi muri Loni yohereje inteko muri Loni ibamenyesha yuko guverinoma yamaje gutanga umukandida uhatana kuba umunyamabanga mukuru wa Loni muri rusange. Yatangaje agira ati nyuma yo gutanga iyi kandidatire New York, perezida w'u Burundi
yagerageje guhatira bagenzi be b'Abanyafurika guha umugisha cyangwa se guha go ahead iri kosa rikomeye yari yamaze gukora muri rusange. Ibi nibyo rero turimo turagezwaho cyangwa se ino makuru yarahari kuri uyu munsi cyangwa kuri uno mugoroba. Rero mu kuvuga ngo ibindi bice cyangwa se ayandi makuru turi buze kuyabagezaho wataha. Icyo nagusaba ni ugukomeza gukora subscribe, izindi update nakagaruka. Maximum respect, ndabakunda byatari. Maximum respect.